ngiyazi ngiyamthanda yazi ngiyamthanda yazi uphonde mini ngiyabonga niyazwa thank you Wethu ngiyakuthemba ukuthi uyayibonela la khona uKhuzani edikila khona eshiya estage okuyinto engehlelanga yena yedwa noduma kahle imehlelile leya nto uma uthi ubuke wonke ulive uma uthi awubonanga uzothola lapha kwinhlaka production ulive wawo ke umgangela maskandi festival lapho khona ke umcimbi obosolundi lapha I think system yabo ibi very low kodwa ke uKhuzani kushuthi yena uyethanda ukudlala ngalendlela in control ngalendlela futhi alindele ngayo njengoba ke ethi hawu uphondo emini ngiyakubingelela kuphina kuphi la khona lo mbuso njengamanje ukubingelela wena ke intatheli yakho Mathinda acaba isintombi zomqamela amahlaka abanye ziqomela imali uthubazi ngana kwethu ngabe usuku lakho lokuqala la ngicotha upressona ke usubscribe button ushare uphinde ucomment okhulune konke ungakhohlwa ukulike ivideo yethu kumahala kanye ke nokusubscribe kumahala uKhuzani udikile umcimbi laphana kumgangela maskandi festival umcimbi obukade ubekwe khona laphana olundi obubekelwe nje abaculi abaningi kodwa ke yena ubona ukuthi ngoba kusadlale ngalendlela athanda ngayo ngcona idead inkundla wasethi awu angisazi ngiyamthanda niyezwa so ngana wethu ngiyafisa ukuthi sihlangane lapha ku comment section sizwe lolu daba sixoxe nje kabanzi usho ukuthi hayi mina lolu daba ngilibona kanje mina ngokubona kwami uKhuzani akadlalanga ngalendlela ajwayele ukudlala ngayo noma ke akadlalanga ngalendlela abantu abasuke bemlindele ngayo nabaculi nabahleli abasuke bemncenge ngayo kusho ukuthi ubone nje lapha ukuthi hayi ubengalindelekile ngalendlela obeyitshela ukuthi ulindeleke ngayo asihlangane comment section sizodaba la kudanko